شدوا على الركايب يا إخواننا لا نولنا، على الجولان يا ديار الحبايب. قام العدو الإسرائيلي بطردنا من أرضنا. دجمنی ئیسرائیلی ئەمجا ئاخەمە دەخستن و 6 کەس ji bajarokê بەتنیا شەهید kirin. وأحدهم عمي فهد شمسي الجلب علي یەک الشيخ. جوان مامê min Fehed Şemsî Celeb Elî Şêx Kerîm Miqdam bû. إنه عدم خروجه من أرضه ونتيجة Ji ber ku wî redkir ji axa xwe derkeve, gulê lêreşandin û di sala 1967 de li gel hejmarê ji xelkê bajarokê şehîd bû. وعدد من أبناء البلدة وتوجهنا على قرى حوران. Me berê xwe dan gundên Hewranê li wir komên koçberan li Yadû de Celîn û kampa Deraha hebûn. في اليدودة في جلين في مخيم درعا وفي û li parêzgeha Şamê jî komên koçberên ji xelkê Colana Sûrî hebûn. من أبناء الجولان السوري. الجولان لا تحتل جولان وەک شەر نهات داگیرکردن بەلێ هات ڕادەستکردن. درۆژên wî kesێک ku jê re digotin wêber Hafiz Esed. كان ايامها هو وزير دفاع سلمها واعلن بالتلفاز. wê demê wezîrê berevaniyê bû. Ew radest kir û di televizyonê de ketina kuneytayê ragihand berî ku atêşa dagirker bigêje wê derê. Atêşa dagirker ji sînorê Colanê yê li gel Filistînê derbas nebû. Lê belê ew li hember wê yekê hat radestkirin ku ew di desthilatê de bimîne û bibe serokkomarê Komara Erebî ya Sûriyê bisozên derewî. كانوا متمسكين بأرضهم. Tevî ku gelek bapîr û bavên me dest bi axa xwe girtibûn lê ji ber ragihandinê hûn dizanin ku tirs û nîgeranî ketibû dilê xelkê. Ew hin fermandarên seriyê û ketîbeyan vekişîna ji Colanê redkirin û ew kes heta mirina xwe hatin avêtin zîndanên Sûriyê.